parti ke sini parti kebenaran kelum naki political party baru kebenaran pok kejala la senge kau sedem arpoi bak election kebenaran kong ke parti kelahir mana menyekun kena sedem arpoi ke election Emily baru arpsam kena election ke bagi election MP pada bagi dah semua berniaga ke jingkuplay nak minta kita jan khat hajar kibala pinjab dan buram yau kertong jong itu por belalong MP buat jong pi Dr. Ricky AJ Singkan bat pai ba ni seorang kuplay simun nak kata jong pi kiba jan khat hajar gut kibala ai ke cintusan ke berat ba ya ke voice of the people party bat ngamar tien pai ba bagi election ke pementang ba pinanga ke cintusan ke kambun ke kampalat banyak ke MP election ong yang lalu ban kelak pai ba ya ke jingle jom kita kepada nak kebor kumpul pimpau libai babu berbel hakaman susim ya kita ki arpue tli kisnong nak ni kedong ketang ke jompi banra sapo rambrai konsensi gelai pai ba kuno ki pai ba kelani banyak kun ban persya ya ke jingle jibor ban jingle ben nak kalian jom kita kepada nak kebor oh hakaman pai ba kelong bangin pemben ni apa kadu apa ipet tentang pai ba kita kisnong arpue tli la surah jumur nane konsensi ke jopi ban penyahat perkara merai konsensi ke bangdan ke tinggi dari iruan pai-pai bahkan ia kamja tangan ini ke senang ke jopi dan ini kisi ya push for jandils apa mudah ke senang pai-pai ke bahap penyahat nak kata ke konsensi ke bagi penahap mentah napo konsensi nartian pai-pai habia limba artli ki konsensi ban poi sya kata ke senang kapag kila penha sepok kan artian konsensi pai-pai kata kena ke jingle ben ke jingle sat yu pai-pai hagani election ke pemerintah bak ngingi sautu pai-pai balai kila kumta namar hak jing perkat ke jongki galong ba ban mat ya pai-pai upakersian ya ke voice of the people party rengi dan ke jingle ke maskan pai-pai compare lala pibret yu pai-pai piparia yu pai-pai tanda bentak ke jingle ke topi rengi tips kami ni away bupai pa nong kesan jong voice of the people party lada piparia satu sani kat sabar pipa upra unsahi upra bergangai scam pada gangai scam bagani kesenong kacang biru ngin pendokam ya kacing start dan kacing sempang abang ijin ya kita kinong ilam kecuni ong lai pai ba kinong ilam kibamdan kacing kekli kinong ilam kibale ben kibale sat kibab karya yang apa jadi pai ba watan hari ke MDC election ke pemerintah parti ama disutu pemerintah kereta ke BB ke balang maju tut lamta ke Turki ini pertama lang report pemerintah lai selewat dah kesel ke jam ini rakyat kita gini lai selewat haupra soisin ni pertama soisin ini pertama dia lalu dalam kibah syadu setir kibah mak perwan setir hidana politikan nak inti jopi kicik tray jopi ngomongnya pertalang ni por minta ke bang rakyat kita lai selewat nadu ke mensin ini pertama dah upra hari kesi barna tak lagi election haupra kublai shibon kublai syajaru kublai kulang yang apa ini